تماشاوان هجا دما و خوش بد برنامه دری دن ده جاره کدنم بهورنه میوان می ایرو رومان نویس یوسف بلگیچه روماناوی یا بناو اوینا ما ولات بریندار سال 2010 وشان دجناو وشان هان برلین درکتیه اما ایرو جنزیکایی هم میوان خو هم جی روماناوی هول بدنگو ناس بکن تبخیری هاتی بخیری با اسپاس ام بریگو پرسی خال سر رومانه بکن هنکی ام یعنی چند پرسال سرجینانیگاریات دراغوت لی هاتیه دنیای ام وگرن بر بچولکه و دست پیک دیچل سر بکردایی بجی یعنی چل سرجیانا خویا وی داری جمر بپیجی باشم چولیک باجاره که نه بالشكل كي يعني جبي جلام بري بقومك داغرتيه يعني بقومك اللي دجي كردن بس همي كردن لنبيك لسر جغرافيا درسم تكارمرو بحسبنا هناك لسر جغرافيا بالو تحسب عندن وهناك شيء بشكل مزنجي مرود كار لسر بردواميا موشي بده برچاوا بردواميا ازر موشي کسین لیالی لالیه وارتوی آلیه ازرمی و بربچهولی گتینه اف کرمانجن کسی لسر پالوی لوی دوره افجی دملینن کرتکی داخبن و بشار لالیه درسم اف هنکی بشکی جوان بشکی بچوک افجی دملینن لیو بشار علوینن و افدیجی کرمانجن وی شکلی دناف جواکا کردی دا یعنی ناف ملت کردی دا چند رنگ هنه لباکوری کردستانه مرود کاره همیا گشتی لچولیه ببینم. بری ما پرسکر جبرگو تکریابی برومانرژ یعنی ناو کانیرش گله کی درومانرژی در باست بج. برولو مخصنه که ام او یعنی اتمسفرا ویدری دسپیکی هنکی سرجینا نگاریات ناس بکندوری درباسی هندره رومانه باشه برای چند مخواست اشحاب کی چوری کی جواب کم کاش کدره من کاش چاوا چی بیه بنگه یعنی جواکی کی چاوا درکتم اننده کی رومانه افشخورا بنگه کرتیه اجب بشا کان رشه ل عالیه لقنطار شرفدینی عالیه باکر گنده ملوه داره ناو گنده م عربویا دوره کی بلنده دورا 2000 متر جباره بلنده ناوی بالا مکشانت شما او ناو لیهاتی کرن هنک عرب لوه داره پیدا بون یان نه وصايا ناوي عربو او بنيا گنده ما جيري گنده ما گليكي هي گليكي كور وقت كي لو دري بس خدي كرنا بزن خدي كرنا كاسه كي ناوي عربيه اب ناف كردا ده هي ولو دري خاني شكري اواي شكرن احتمال كي گلك مزن ناوي گنج و دري بس عربو لگلك دبري كردستاني هنن يعني دورا ازرمي هي هلا مشي عربو هنن bu şekli. Gündeme gündeki küçük o devre ki blende zozanı ve ki megot le aliye şerefdini bakur dikebe. O lüvedere nişteciye günd hami akrabay hevdunun. Em güçtük neziki hevdunun. Le günd hayademe daviye cami o em bejin mektep o dibistan medrese ne bun? جبرولو جي تفر قرية يز باوردكم لجدير سمي حتى بملتية حطاني ب بشتوي زانين جهجي تيولو جبو خندنا خوج تلقلك باجار الودير. راست كذا قام قندي بتشوكتا برك دبستان نبون برك چنده حكومات تركيا جيه بجيد دبستان دولتي آواكرن. دبستان بانگلا بول صلاح خانه ناوی تزه صلاح خای لودير دبستان اكيبو. جوان قندا قرتن وان دبستانه.
ام چون و داره مقیدا خو چه کرد و چاره تمن مدی دورا 8 هابو سال می حف کی مزنجی بو جگنده ما امسه حب چون و دبستان سرتای مو داره خلاص کرد و پش دویجه دست به دبستان ناوین دوی چاغه د سیستم پرورده ترکیه و که کالج پروردهی کالج ماموستهی bu şekli buraya kupek tıkırım paşa evhatın guvertin sisteme ki nudanin duyu varida من ودري دس دبستانا ناوندي كر دبستانا ناوندي وهناكي بلند بسير هفدوا وك دبستانا ما مستيا وشاغي دوميا اوجي لجلك دورا مجبور بو ام بگرن بهنكيجي بروشا ودمي روشا صالح حفتي بوليتيكا تركيا جلك الوزي وناهب دهبم دبستان دا جيب جي دهاتن گرتن او دشانن زاروك دشانن جيكيدن بريم الازر مدس بكر ودري هات گرتن ام هاتن درسمي هنکی درسم جیکی تایبته درسم در کردستان درسی جیکی تایبته فکر چپگری و فکر نتوی و رامانه کی نتوی خوگهاندنان دیگیشتن امنا ایرو بنگهی لوی دری هاتن آفتنی لدرسم هاتن آفتنی لورجی برایکو پیک نبود حیا سری منه کار و بچیانا لوی دری اوجی هاتن گرتنی جام شاندن ملتیه لملتیه bu şekilde medibistan خلاص کرد سلام دبستان خلاص کرد و سال داربه مشهور 12 ایلول حسن حشتی اریم لو داره داربه چی بوم لپش داربه و سال داربه چی بوی چاقه مدرس به دبستان بلند کرد بزانینگی بره اول آنکره لحاجتپه باشا اداری دا باشا سیاسی اداری دا مدیر دست به دبستان کرد ساله که سالونیف زیادتر الوی داره ما برهنگی سدمی پیشروجی و نزلالیا روشا منو دبجوی دری بردا جا درباس زانینگه آنکره بوم ناوی و زانینگه آنکره زانینگه کبنه یکا دیروکاوی گلکتریجه لوی دری دبشا مهندسیا چاندنی دا من جیه کرد من او قدام خلاص کرد باورد کم پشتیویت 9 ساله وقت اند زیاره کی چاندنی جی کار کرد اریم کار کرد از بگریم ولاتی خو از بگریم دیسا چولیه لوی دری چولیه خو صنایع و هالبرینه صنایع نن گلک کیمه تنه ودمه فابریکه که هبو یکا شیرو و ایمه قطع حیوانات درم خی او فابریکه هبو لوی دری دست کار کرد و که مهندس دست کرد پاشیجی دنوان 9 ساله دا و که ریوبری و شرکتی ما گرد سرخواه حیا سال 2000 حیا سال 1909 سسیا 94 الوی داری ما پاشی لور درباس مجبور جوی داری قطعم چون برهنگ سدمی سیاسی جانده هاتم گرتنی و چند جاره جانده هاتم بردن بله چون ازور می پاشی ارزینجانی پاشی هم هاتن دم ملتی بجیفون 1995 مدرج ملتی جی بردم هاتن اروپایی سدمن درکتناتی اروپای بهتر یعنی جبر روشا سیاسی بو یعنی هاوی داری دا هر روشا سیاسی گلک جاره مش مارت 10-11 جاره از هاتم گرتم و دم کرچان هاتم بردن tabii روشا سیاسی دو داری دا روله کی مهم لیست د پارتیا لگال و چاره مدرس بکر سال نودی یکی دا هپ مدام دامز راندن او رببریا بینگول دا جمشون گرتم ل تنه از بیجم لبر روشا سیاسی ام دهاتن شوپاندن او تنه نبو bu şekli em kare خوش قطیان o hatın şopandan geçtik de naf hevdu da reyeki de nema mecbur bun em derketin Avrupa'yı mukhaben mesela بله ج 2002 از باور دکم برج 2002 عادت وقت ما مستحق زمان کردیجی یعنی دبستان آلمانیای کار دکل سروی از مونل سروی تجربه تشتکارج مر بیجه از مثلا چاوا دست پیکر چاوا چه بو وکی مبری گوتن که سرپیاتیا منو ما مستحی و انسوستیا ما مستحی دا ویدری دا دست پیت کرد هات لویدرا وزارت پرورده یا نورت راین وستفالن لا آلمانیای وان آزمونه که امتحان بکرن کتن وان امتحانه بری اول زمان آلمانی و هر وقت اشتکیدن لپشتوان امتحانه او مافا بدست کت بکاربن لویدرا ما مستعی بکن تبو د سیستما پرورده یا آلمان دا تبو کاروبار پرورده ببن 2002 ورده
و gelek dibistana seratayî navîn divê de heta dibêjin dibistan gimnazyum dibêjin wan dibistana de jî min dersa zimanê Kurdî da dem bi dem li Üniversiteta Düsseldorfê herba Duisburgê filan tevû perwerda zimanê Kurdî bûm dersê zimanê Kurdî dan. Ev karî jî hêla yekîtiya mamosteyên Kurdistanê ve tê birêve birîz bi dikim serokatiya wê jî dike ne? Ne serokatiya di rêveberiya yekîtiya mamosteyê Kurdan me ev karana ne karê yekîtiya mamosteyê Kurdin. Yekîtiya mamosteyê Kurd karobarê têkiliye di nav mamosteya da rêba dibitere vana karê devletê devleta Alman Wextê devleta Alman bixwaz mamosteyekî ji bo zarokê Kurd bibîne ne di riya yekîtiya mamosteya re wê rêjî didim berçavê xwe le ne wisaye ew bixwe heldibijêrin ew îmtihana datînin kesê tevwan îmtihana bibin û gorî wî üniversitekî qedan dibe di warê perwerdeyê da xwediyê azmûnekî bin ew dikarin karê perwerdeyê bigrin xwe. Yani ev karê devletê devlet tayin dike û her wiha pêwerdar dike gorî xebata wî jêra şûnû war tayin dike. Ji bo materyalên xwendinê divan dibistanan de ew ji hêla dewletê tên destnîşankirin yan jî ew jî rola yekîtiya mamosteyan divê rola yekîtiya mamoste divê warî de gelek giring e ev gelek kêm min materyalê perwerdeyê li Almanya û Nordrhein-Westfalen tevhevî da yekîtiya mamoste divê warî de rastî xebatê giranbuha kirinin û heşt neh weşanê me henin ji bo sinifa yekê sinifa duya sinifa sîya sinifa çara û her wiha salê carê ji bo zarokê ji sinifa deha 11 mezun dibin ji bo wan imtihana em çê dikin materyalana hemû me amade kirine me çêkirin yekîtiya mamoste çêkiriye û hinkî projeyên gelek serkeftî me anîne cî û hinkî jî nû li pêşiya me nin wekî mînak wê dema dawiyê wekî yekîtiya mamoste ser navê yekîtiya mamosteyê jî wekî nivîskar tevî mesê kesa Pirtûkekî ji bo dersên ola İslamî me amade kir ew vê heftehanê ew jî çapxane ew ê derbikeve ew jî naveroka ew gelek têr û tijiye hem aliyê bi her awayî bi aliyê olî ne tenê perspektîfekê hem ola İslamê û exlaq û têgihiştina İslamê rabayê zarokê Kurd bibe hem li gel wî Cuhutî û Kristiyanî û Zerdeştî û Êzdatî û Alewîtî ev jî weke zanîna bingehîn wekî ev jî li wê pirtûkê de cî kirtiye xebatê wisa yekîtiya mamosta dike û karekî gelek baş e. Baş em ser karê mamoste yani yekîtiya mamosteyan bên ser mesela nivîsandinê û têkiliya bi edebiyatê riwa pirtûka yekema gomeşter xwend yani evîna me welatê birîndar bû roman bû gelo têkiliya te bi nivîsandinê bi yani bi wêjeyê yan bi edebiyatê di riya nivîsandina romanê dest pê kir yan jî ti ezmûneyên te berî vê romanê jî hebûn got nehatine çapkirin. Wala hebûn xebatê min wek em bêjin çîrok min nivîsîbûn bi zimanê Tirkî ew nehatin çapkirinê wan demê daviye ez hinkî lê vêgeriya me wan dîsa tomar dikim wekî amatorî gelekî nivîsê me hebûn li wekî roman cara yekeme bir şekli mi dest pê kir projeyekî çendîn sala ajot sala 2008 2007 mi dest nivîsandina wê kir 2010 jî ancak kişt çapê û ev pirtûka yekem wek roman a duya karê xilas bîye ew jî li ber çapê ye Can de hepki beremi golüs çürükê min berê nivîsandinin hinkî çîrokê bingehîn nav gel da henin versiyonê nav gel da henin tomar kirine. Yani ew berhevkirin merov dikarî bêj yani çîroko got nav xelkê de tên gotin te berhevkirî yan jî ne berhevkirine wek merov dikarî bêjin nivîsandinek din ji wan nivîsandinekî dine va versiyonekî dine va versiyona gorî min e em bêjin ne hemî çîrok merov çawa dizanit ev ji bateyê ev ji ba xelkê yani ew sînor çi negelo êgo
yani çava ve mesele mero dest nişan bikir. Ya nav xelkê de ev tiştekî wisa yani biçen gotina biçen hevoka ev çîrokekî tê gotin wek em bêjin di mijlayê cemaetê de mijlayê civakê de wek mînak tên dayîn tên gotin le me ev bi goşt û hestî kiriye me kiriye çîrokekî rastî senaryokî mil ser wê bingehê çêkiriye le çîrok giştik ne wisanin hinkî bi tevhevî berhemê min li sêr xebitî me çêkirin ê wisanin şeyine. و او چیروک و کنگی چاپ بدن یا جی ولی پروگرام ما ev لپش نوروزه می چاپ کم. بله. بین سر رومانه و تخازم چند پرسات درباره وید بکم دست به که یعنی هل بجارتنا جیه رومانه و دما مروف رومانه تخوینی جول جینانیگاریات نره گلک خالین هفبش ایگوت هر دو آلیاد هنه تینن بیرا مروف یعنی گلو مروفت کاره حتی چی راده وی رومانه جینانیگاریات جدا بکه لکودری تین جم هف لکودری هفدو جدا دبن گوری من هر رومانه هر تکستکی ادبی بنگه کی وید ناف جواکی ده هیا یعنی جواکی کی ج realite ki sud girtiye li ser wî avabiye li ser wî bînaviye ev roman jî wisa taybetî devera ez lê bûme ez lê mezin bûme lê çûme mektebê lê tevû şahiya bûme tevû şîna bûme xem û şahîd nav hevdû da ev dere o tevû ji wê derê derketiye û jiyana min a taybetê ne tenê jiyana min a taybetî beş bi beş mesela hinekî beşê çawa ez çûmen dibistana devletê çawa fêrî zimanê Tirkî bûmin fêrî edetê wan bûmin wê derê de hinkî bi jiyana me pev ketiye li evê din senaryoya hinekî balkêş jî ku yani hem tu bixwe divê çend salin got tu wek perwerdekar yan jî wek mamoste dibistana de dersê zimanê Kurdî hem jî li vê derê yani bi taybetî jî yek ji kesê serekeyê romanê Gulê ku li wê derê bi zorê yani hînî zimanê Tirkî dibe wê mecbûr dikin ku hem ew hem bavê hem diya wê divê bêje ez û bavê xwe û diya xwe em hemû Tirkin û bi vî awayî yani hilbijartina van yani bûyerên ku girêdayî perwerdê bi awayekî merov dikare bi karê te yî nihav wek mamoste ve girê bidî yani dema ku hilbijartina van bûyerên hanî nebûyer ew jî vî awayê perwerdeyê got li Tirkiye ser zarokê Kurd tê meşandin xwe dispêre çi gelo helbet merov dikare pêva girê bide li divê romanê de ji bo min sê çar hev bingeh hene yek jê ev e gundê lê ez hatime dünyayê coğrafya wê derê o zengînî û xizanî û aw wê civaka Kurd di nav malbata min û ez jî di nav de dijîm wî mişxwara girtiye bingeh zibistanekî wê derê zibistan gelek xetar bû gelek zehmetî derbas dibûn biharekî wê bihar her rengîne li Kurdistanê li welatê jor û xwediyê firehiyê dest bi او تنگاسیا زبستانه مرو خلاص دبه دیگه جه فرهیه جنو و جین دبه تشت کی وسا هاوین کی ور هر وا پایزه کی ور دما دعوتانه دما گووندانه وانا دانه برچابه خو او tabi اوا بشا پرورده بشا دبستانه دولتی ev politikaya ki devleti dagirkerin li Kurdistanê ne tenê li Kurdistana Bakur ev wisa belki aherî sert aherî em bêjin tund li Bakur meşiya li develê dicez bawer dikim wisaya destpêka vê sed sala dawiyê danin berxwe û Kurda tune bikin her wiha bi tev hevî li ser wan erda bidin bîrkirin ji kokê ve rabikin ji ber wê çendê dest bi asimilasyonekî tund kirine û xwestirin zarokê Kurda bînin asimile bikin deverê navendê dibistana çêkirinin navendê medreseya çêkirinin di bajara da û ê yek ji wan navenda nesîbê xwe girtî di wan navenda derbas bî ezim û ev tişta jî ne bi rehetiye zarokîna piçûkin heft hey salê ji dê û baba tê qetandin û dibiterin borda cî dikin şeş meha
بری شش ماه پاش ساله کی سر دا بری هینا دستور هبو از قاربون وگر یا ما جم دو باوی خو اجبار بو زارو که شش هفت سالی یعنی 8 سالی پروبلم کی گلک مزنه او تک پی وکی کردی نزانی بو وک به میلیون هزارو کی ترکی نزانی بو وک به میلیون هزارو کی کرد لو داره دست بکرن ما وک هویره کی یعنی ام بیج مرمره کی خام بگرن دست خو گوری خو شکل کی بدنه دست بکرن زارو کلدان اجی تیوی او شکل کی نو خواستن دامه ما زحمتی کشان راستی زحمتی کی مزن دو داره دا درباس بون از باور دکم اف هر وسایه اف هر کردستان اف ایشو آزارا بردوام بله دبشه دسپیک دما مرود خوینه گله کی خارست و شرست یعنی سروشتا درو دوره زوزان شرفدین دما گوت نفسا يعني للسروي سرشت دي نفسينه ورد هرك مرود حسب جو نفسكار بخوجي يعني بويري رومان بيتر بوي بپسندانا وي سرشت داد كوي و باواي كي پر يعني ب هناك امبيجن بدريجاي يعني هاجر امبيجن وك رخنا هاجر قبول بك تناحس بيجانا جو يعني اف پسندانا سرشته گو دریج به بجارنا ممکنه ببل سر حساب هرکینا بویرین رومانه بخواه نه افجی بکیجان آسی یعنی بکیجان شکلی تل رومانه مزد که بوی شکلی تر نرخاندن گوری ما ارت بویره کی بین زمان رومان ناوی لسره بویره لکه درباس بی لکه قومیه به تیرا خو تیرو تجی نه و گوتن از باورم بویره جی باشنای فهم کردن یعنی بنگها گره ور داینه نه تنه بنگها سورشتیه اما جواکی جهر وسا بلکه بالاتک شاندیه لسر مالبات لجلو برگی وان حتی خوارنو و خوارنو وان رابنو رنشتاندنا وان سوار بنو حسبو فلانو بیوان گشتک و رچل و دره هبیه چاوا هاتی جین مهول دایی ویا گشتک باش و خوش و ببیجم خونده کارم تبکیه دبره کی چاوای کی چاوای و بیارال در باس بیه خیر جبیا افتشته کیدنه ام هر خریبیه بون وش خد بچوکتایه دا مدرس به دبستان سرتایی کر و رویجم حسرتا وی گنده خو و زوزانی بون ایرو دیسانه قدر ما وسا یا ام جه دور کتن ولات قریبن چولینن اف جانا مدد هش مدد کی گلک تایبتی دیگره وش خم سر خداتین سر بالیف ایواره گفته ما وجود ملوره لرحم ملولات ودری ام دیگرن باندورا ویاجی له هي وی تشتکی بیرا مدا چاوی خو بدم هفدو لسر کیجان بسته لبر کیجان زماگی چه آب هبو چه دار لو دری هبو چه تیر فری چه او مخواستیه از وان تدا بجیف بکم هنکه خیال من هنکه راستیا منا بری خاطی اون هنکه حسرتا ولات او سایم راستی هناك جبو کسکی مثلا خوندوانه کی گوی دری ندی تبه بلكي أزجي يك جوان جو مرو هنا كي بناكوكية كي تحس دما مرو في روماني دخينة يعني دما جو دسبيكي متخند وقتي جو عم دهندر بويري جواكي دنا أو متر تين مميد رافينن وممي وندا دبي ودور الليد قارن دين بايوي دبي قالوا كا أبو كوتشوي بفيرنجي دما قلت بحثا جيانا ويدري دكو فقيرتي وكون وهاسب وشونو هاتنا مروفت بقي اف جيانا هاني دسالين تشلي بينجي وان شاغاده يعني بري بينجي 6 ساليه ليه دبش دن روماني دما جو مروف ناس تكو ممي يعني سيد خان تفل رفي قريلا دبي وشرفان وان دراتين ديتن ولو مروف دزان بيجو ايدي بشتي سالا حشته و چارای بر بسال نوتی ده مروف دیچه یعنی جبو کسی کی ور ناس ناکه گلو يعني ابنا كوكيا جو كسي خوندوانه تي جو ويدر ناس ناكه ابنا كوكيا جو بيت حس دجيده يا نا ها اف غوري من دجيتا يا چاوا دجيدا غوارتنا سوسيولوجي غوارتنا جيبكي لجمع گلك هدي چيبو yani eri rastı ve çıkameru bukhine binge ki sale penceyi belki çeline bici penceyi meruleydi bine de sale şestici evsab
سال سیستیجی لوان گندا ره نبو لوان گندا دبستان نبو لوان گندا جامی نبو لوان گندا الکتریک نبو ev wisa bû salê hefteyê da dîsem jî gundî girtin em birin çûn dibistanê mektebê devletê bibore em birin çûn wê derê qeyd kirin ev heya 2000 rêyekê bi rehetî merû xwe bigihîne ev nebû û em kesê li wê derê nîv koçerin bezê me heye me her malbatekî hebû ana ne wisa me her malbatekî gorî rewşa wan sed heya pênc sed pes hebû ev debara vî pezî û avê ajalê li wê derê nedibû em mecbûr dibûn zibistanê me koş bikirana malbata me dihatin li başûrê Qerejdağê bicû dibûn hey mehên zibistanê da heya dibû biharê bexçê dibûn bi berx û pez û bi filan ve can di vedgeriyan zozana vedgeriyan welatê Serhedê em tenê ne wisa bûn bi nîva koşber wekê mervê me in têkiliye me gelek tev heye benim eşîra bêrtiya jî wisa bû ev heya îro jî ev jiyana li wê derê heye bi kesê nas nake belkî xerîb tê le wisaye lê te got aniha ne wisaye yani heger em behsa guhertina bikin wiro wan guhertina kengî wiro bi awayekî zêde dest pê kir li vê herêmê yan jî li vê dera gobûyerên vê romanê lê diqewimin دو شورش دستپێکا شورش سال 2000 سال نودی ورده خو 2000 ام سال 1984 شورش دست پێ nêzîkî nodî dî li derdora me rûnişt yani bandorekî zêde li ser gelê wê derê çêbû bi wî girêdayê civak jî hat guhertin civakê jî xwe guherî têgihiştina rabûn û rûniştinê têgihiştina jinê têgihiştina zaroka di nav demê da xwe guherî nav zeman da şiklekî digirt li wekî zêdetir bi têkiliyê wan bi bajara ve salê 2000 ve çêbûn yani beryawî salê nodî jî di gunda her çi xwast mecbûr bûn gund hatin valakirinê hatin şewtandinê lê gundê me nehat şewtandin yani kesekî can di jê koşber bûn jê dûr ketin lê gund her li cihê xwe bû esas têkiliyê bajarvanî û şiklê xwe îro ev 10 salê dawiyê girtiye beryawî tiştê di romanê de hebû bi zibistana xwe bi nexweşiya zaroka bi sorika û nizanim bi lekana û lekana merû ser berfê wişxa bi zibistanê her ej merera lazim e merû dibêt nigê xwe girêde bi wan lekana û bi jiyana di kona da a li havînê a li berbelekê berfê di deverên daha bilind ew her berdewam bû heya belkî îro jî hine heye dema merov romanê dixwîne merov dibe qey yani bi awayekî rewşa civakî û xweşik li ber çavara dixîne dest pê dike bi bûyerê revandina wî zarokî û di beşê di dua de merov dibe qey merov dikeve îca atmosferek siyasî yani eger em wilo bi nav bikin yan jî heger em wan ji hevdû cuda bikin ji aliyê civakî ber bi aliyê siyasî ve diçû wilo yani hinekî di wê navberê de girêdana her du aliya merov dihise carna got gelekî bi hevdû re naguncî yani ew tevlêbûna Seyid Xan tevlê şûr tevlê şervanan bi awayekî hatî we got tesadüf bi wilo wan li hevdû rast tên û hêdî hêdî tev li wan dibe wilo yani çareserkirina van pirsgirêkên civakî di baweriya te de we got te di romanê de kiriye di siyasetê de wê yani çareseriya xwe bibîne xwendinek bi vî awayî ji romanê re rast digelo ev çawayê er roman bingeha xwe civakê bigre li ser civakê er were hûnandin li ser civakê hîmî were danîn rastî ev e şoreşa Kurdistanê şoreşa kesên herî binîdanin ev çîrokekî me heye dibêjin zarok dilîzin belkî malatê jî kişandiye zarok bi destê hevdû digirin destê kê di binî da bibîne divê jî pîrê destê min şewtê wî hildin jor ew hildidin jor îro warê polîtîk da ev ê şiklê xwe daye Kurdistanê ev ê vê şoresê dimesînin ew kesên di civakê da ê herî di binî danin duwarê çandinê duwarê em bêjin aborî duwarê her warî da di gunda di binî da bi şekliye ev çawa dibe têkiliyê vana û şoreşê çawa çêdibin misaye hinkî tesadüfî ye
yani ev kesi medrese xwendin li mekteba xwendin xwe gihandin zanîngeha li wê derê bu pêşengê vê şoreşê li evê din dema şoreşê xwe gihand gunda xwe gihand nav gel hêdî tevû bûn pêşar bûn kesê wan gelekî wan şivan bûn li çolê li serêçiya şervan nas kirin û kesên di nav gunda têkiliyê wan bi şervana re çêbûn bi şorişgera re çêbûn ev rehetî nebû civaka Kurd gelek wara da dijbertiya vî karî dikir. Yani ev civaka ki evne perest şuna xuda girti bu şuna jine şuna keça di nav wan da taybetî ki xwe hebû şuna zaroka taybetî ki xwe hebû û gund bi gund ji hev cuda bûn ji hev dijberiya hevdû dikirin ew têrê nedikirin di nav gunda ber bi ber mar bi bar bu dijminê hev li cem gundekî em bêjin 20 malin du xanî tel cem hevdû nedidî wextekî wisa bû dijberiya hev dikirin ji hevdû dikuştin du heva malê xwe bar dikirin diçûn em bêjin li ser eraziyê xwe li ser erdê xwe li ser deverekî li zozanekî li ser avekî li ser kanîkî xanî çê dikirin ji wer de bu şekil hev diqetiya çawa gihîşt hevdû îro çawa va rewşa îro çêbiye xwekand wê derece ev xebata şorişgera xebata kesên bi her ahwayî guhertina civakê dan berçavê xwe dest aftin vî karî çêbûn û yekê em bêjin wekê em bê mem û Seydî Xan û paşê memyan û ew dikare çawa tevî bibe yan durriyê wî hebûn yan ji üniversitekê وکی گلک کسا وکی جیان همه جوی داره تر بکه توجه شورشه ببه یعنی کسی جو گنده ام باش دزانن ناو حرکتی دا جسدی بلکه هشتی زیاده تر بنگها یعنی من شهروانه جواکی کی وسا جمالبات وسا جگنده وسا راد من تینی و افجی گوری من گلک رالیسته و روشا گلم پریجی وسایم باشه yani neçarin li vê derê jî hinekî rawestin ji ber ku pirsê ser romanê wê gelek bin jî roman jî têra xwe yanî dirê em ê van pirsa û vê nîqaşehanê bihêlin jî ji em bêhêvîn roman ro têkeve bigêber destê xwendevanên Kurdî karibin bixwînin û pirsê me îdin em ê bihêlin ji xwendevanên ku vê romanê bixwînin re بریم خاطر خوش خواندوانم خواهش برم نچار لور راوستن از پرسا برهمه گود ناف دسته تد بکم بلهم تشتي مقوت اما وكي يكتيا ماموستا او از نويسكارك يكتيا ماموستا برهم ما خواتي ما جلك لسر ماتريالين درسا جبوي زاروكا هنن اف حبكي بري مقوت برتوكي كينو مدا شابي ناوی نویسکار دم سه کسن ناوی درسن اولا اسلامی ev heye evade Portugal çiroka amade ev piş nevroze derkebe بناوی و حلیم یوسف لیکه هینا ناوی که ملی نکریه بخیر اف ناوی که لی ببینا چاپیرا لسروی نقاش یا اینا تستری مدا چیده به ناوی که مناسب تو لی ببینه می ناوی لی بکن و تیکلی راستی دو زبش به دسته کی نای گرتن یعنی هر حتی بیش ناکبه کاری ما مستی کاری کی گرانه از هر روز سرس bir rahatım için dibistana ders ettim gelve dibistana gelve dibistana hene ki ben sınıfa serateyi o 2 saate düşündüğü به صنف 11 دچن صنف 11 yani sınıfa 10 zaroki amri wan giştine temene wan giştine 17 سالی buanra müşuld ben buanra tekrardardım tera xwe merad westine yani demej merad gre karece valad bine bir karece emjin visara tarxandıkın visara ve qatinin aqwasa peş bike emji behevino god demek nizid bike berdeste ya sevidarım xwandavan eki va berhemahane yani Portugal'e bir deste xwe hevi dikim پرچه جیانه خواهی دا ببینه و حیا ایرو راستی من پسنو نرخاندن پوزیتیف لسرویا گرتن هیوی دارم بگیجه عجباندن خواندوانا باشه به هیوی ام جی سپاسیاتت کن بو هاتنا برنامه گلک سپاس گوتو میوان ما ایرو مالاتیابا سپاس بوجی تماشاوان هجا حتا برنامه کدن هم من خیر و خوشیه ده